Edukaciju otrimal profesor z oddeljenja za medijski studij dr. Dejan Pralica na temu neverbalna komunikacija i političare, rozodkrivanje emocijoh. Dneska máme tretju edukaciju tohoročnú v rámci našeho projekta unapredzenia profesijných standardov novinárov, ktorí informujú na ruskim jazyku. I cilj, že by všetky to znanja dalje primenjelo u našoj roboti, že by sme unapredzeli naše medijni produkti, teksti i všetky drugi, znači radio i televizijni prilohi. Na jednim bazičnim urovnju človek nemôže prepoznať jedni ruchy. Tam i prez mali eksperimenti i analizu ruhov poznatih javnih osoboh, glumcoh i nasam pred političaroh probovali ukázať znaščeviteľom, jak môžu budu storožnejší, keď s takým bešedujú i že by na osnovi ekspresijoh lica i cela ljehčejšie pochopili, keď im dahto nasam pred političar ne hutori pravdu. Edukaciju organizovala Novinarska asocijacija Rusnacoh, a u sotrudnjstve z oddeljenjom za medijski studij Filozofskog fakultetu u Novim Sadze.